Nijang Karbi Anglong Arlo Ingding Troxikeb Ranarkeb Independence Day Misen Pen Katalon Pai ni Pai Krepo Arni Laki Bharat Adet ke Jogwan Kilong Arni Lo Bharat Adet ke Jogwan Kilong Pining An Ingding Troxikeb Ranarkeb Lengtang Lo Lason si West Karbi Anglong Labor Union Asai Hemalong West Karbi Anglong Labor Union President Manapkram Sam Bharat Adet Alama Aphan Aman Pipen Ingthor Ponsi Indian National Anthem Lon Pen Bharat Adet ke Jogwan Arni Amai Misen Pen Pachun Pon Lason si Halapu Dongkamukam Congress ISI Hemalong Sita Adapor Painar ke Pen Mai Cheng Ponsi Misen Pen Bharat Adet ke Jogwan Arni Ajai Mek Pachundun Lapen Troxikeb Ranarkeb Independence Day Det PR Lo Kedo Rongso Rongbot Atum Ansitami Aliralon Chipi Pen Katalondun Ason Lapu Nijang Karbi Anglong Arlo Dongkamukam Municipal Board Chairman Tilisram Ronghang Pen Lama Pangjar Ponsi National Anthem Alunjer Lun Ponsi Aliralon Pen Talon Pon Lapen Dongkamukam Municipal Board Asai Hem Kedo Pen Sitami Dongkamukam Rong Supi Arlo Kang Thirnai Award Sitami Long Ponlo Lasi Dongkamukam Municipal Board Asai Hem Pen Misen Asai Kiklem Ponji Aphan Ansusi Bor Ipon Thupo Pusi Phirangkia Thengno DMB Chairman Tilisram Ronghang Ningje Pon Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Pen Rangsina Kathar Nangkelo Berta Public TV Karbi Anglong Kadom nilitum pini ladap Nijang Karbi Anglong Pen Labor Union nilitum sitame kedamtang ningkang surhinira ingko ya ningkang nilitum la Labor West Karbi Anglong Labor Union Pen masuk India Independence Day nilitum kata London mata sungkul masuk dengan bombo masih pinian angin nilitum West Karbi Anglong Pen sitame ingding batai pok kecok lo la 78 India Independence Day masuk ke dengan makan nilitum West Karbi Anglong Pen sitame batai pok an si pinian kenang lelo masih nilitum ke bangji por sitame nilitum la Labor Union tum pusitame nilitum International Labor Organization of nilitum sitame isi kang thur ponje pang nilitum makenang solo nilitum sitame India asu India ra posi la bangsu nilitum la separate bangke Labor Union pen thur na ko la nilitum ke bangji aphan sitame la mesen pen nilitum diklem ke dam ponje pansin tum tingwai chingki chethan bon bombo la pen nilitum West Karbi Anglong nilitum Central Committee pendang la kidon a committee branch penjenglo district committee penjenglo area committee penjenglo sitame tum lahai bansi chingki chethan bon bombo sikosom si ke bangji ekang pani tum lebar tum hankang ko bonji ma pasu bangki ni tum isi apo kana ko oposi lahai chingki chethan bombo আজি ইয়াৰ অনুষ্ঠানখন আমাৰ আজি ফ্লেগ হোষ্টিঙত অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছোঁ যেহেতু আমাৰ আমি আমাৰ লেবাৰ ইউনিয়ন পৰা আমি এতিয়ালৈকে 5 বাৰ হ'ল ফ্লেগ হোষ্টিং আমি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই যোৱা তাকে আগন্তত আহি থাকাও আমি ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ বা এই অনুষ্ঠানটিটো যাকে বহুত আগবঢ়াই নিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু তাতে আমাৰ সবেও সাপোৰ্ট কৰিব আগন্তত আহি থাকাত আৰু এনেকুৱা যাতে প্ৰগ্ৰামসমূহ আমি পাতি যাব পাৰো যেহেতু আমি আমাৰ ইয়াত আগবঢ়োৱা আমি বেছি বছৰ হোৱা নাই তাকে যেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াত আমাৰ ইয়াত ফাউণ্ডেশ্যন যেতিয়াৰ পৰা হৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বিত তেতিয়াৰ পৰা আমি ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ অনুষ্ঠানটো আমি আগবঢ়াই আহি আছোঁ আগন্ততো যাতে আগবঢ়াই গৈ থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ নমস্কাৰ Amlukhi Sport Association Pencepatir Piponsi 14 Lapen 15 August India Independence Day Katalondun India Independence Day along Pachitondun si Ninia Farman Amlukhi Sport Association Playground along Ason Patu Parong Roke Patupon Lasolong President Bapuram Rongpi Lapen Secretary Joyras Rongpi Lapen Klembang Phubang Phiatum Dode Sangsi Kacepaduk Penajok Misen Pen Pachunpon
Lason si Aluhiaman pen Borjan VDC Sunoram Singnar Chitongdun Lapen Manja along Ward Commissioner Hunteron Amlukhi Sport Association along Advisor Bidasing Rongpi Atum Chitongdun Lapen There on Teron Hirbang Sitami Chitongdun Lasolong football match ki chengsi along Rumier Teron pi atim pen ki chengsi along Chipahai Ponlo 1-0 pen penalty Sutiot Lahore FC pen ki chengsi along Chipahai Ponlo high jump along Daniel Rongpi pen ki chengsi Chipalong Ponlo for music cheer along Hambiso Rongpi pen ki chengsi along Chipahai Ponlo Lason si prek jam kacipati padu ponlo. News report Public TV Karbianglo. Lake agency mane opine kailo lake itum ladak Amlukhi Sport Association pen si yellow team pen black team la pen red team lason si itum bunai pon lake nani akera Dago somar tu ada kos hanbom, Charlie bom, somar si kapatu si, black team, then red team, then yellow team, asal si paman pondo. Lapen si non kihai lapan la kategori tu, under 14 tu, under 17 tu, under 15 tu, lasi kihai kira mangket Bini ladak somar bhang ati kiru panasi so jai meki asain dei kireng buco Angkat kopi agen padupon lah bang so padupon ke tumlong ke ayam lo long jam lo lapen ke korare running race lo lapen tuare running race lo lapen tu football match la kapat hubu ku bacidan also girls boys under 17 under 13 under 15 na dulu masih total itu 2 tahun labang so khela ini labang so saya dengar lani dia bong itu mampis boleh sampai ini kayak pejam lalu kita hitung kacali tapi hitung kok kan rakyat mu kirim kan penangan kan hom dulu kasih lah son nang itu mahal lalu cuma asal khak oh kita hitung apa yang bapang mesti pang kafe kawar aus tomaro mi kimi hitung mana hitung mana kopi sih pasal itu lalu milihin pen mana itu mahin pen Amlukhi Sport Association hin pen kapacini itu lalu kado kawe itu mai area pen beleg area tame non week hitung tame sport atau kirunang po lapen sport dong si tem itu mi oke prana po lapen hola kicuta kicupu tame labang so tame alang tum kombo dong si sport dong si alang tum chalile tem play ya di kidu kidu tablok lapen kilok pote alang tum lahai raki hormu tame ini son kamatha tame sai leng dam detik lasini tum labang so padam de phansini tum adakan rong khilu mate Amlukhi Sport son me labang so sai deng deng lapen tu kado kawe ang dibukan ang tan gitu an aku tame sila sona sayang deng bangga abang kita me ciklem lep teme sendi lalu to itu area mate itu ahawar kami miram mit mucot ko si tuniri lo lapen pacini lo